ne yesa di asem no for problem ne mesre eye pastor mensa so omompaye e wo gidie so me ne atiefuo nyina Israel Yankupon a waso ni asase eye wodi a onipa yofo na se enka wodin wona mutumi so di wodom adom mabiom wa nhwe eboni so entue ngu ba bi na mum wakayen aseda enka wodin enen so asasoma wakwade won sempa ahye na funu ma se oma me hwie emfama wo ma wo wiase afane nyina ni bompa me gya etiefu akoma nyina hye won sase ma samboro akoma biara mu ne bia dwen satra pono ma wo ma na wo ma hwe wo kira kwan ansa ba bebu wiase aten because of me sreb mo wakwa se papa wakwa de wona odi ne ye wadwuma eti kasafa ne so na bubu ko kire kasafa ne so na mafa hodie ne amen ye do ba de na si amen and topic eba no ya to this the lake of fire. The lake of fire. Ojatade eno ebimu fosa temu da no me preacher temu da wo me no be ke eja no asam eja bi wo ba bi barofo eja no enye 1000 years eja eye everlasting enema mienu no nyankopɔ de ahini nipa ode ahini yentam everlasting life and everlasting fire. Yes. Sani mam yenu we na nipa hini ntam emu de wo hin na wo de wo bra epre se won sabeka wo peda agye ni awieye ana peda nkwan ni awieye ne mu biara wo de wo mfia de ama wo ne beto bia won sabeka eni bo e da braboboni abrabopa ana epre sabe wanya mfinhie aduasa mfinhie aduanan mfinhie aduonum de na wo pre sesei o pre dankwa ana o pre deja eja no dofo enya nkola eja wo da bia na munya kupon na ye ka na wasam no wa ye bi pen o yes etenyi ye pen su no ono obenu no ho da bi tie be ko babu num no bi biara ahu ba bi ogina oh yes de be na ho nchiro correct Messi and the topic is the lake of fire. Ojatade ni pa bedam wo ye so fa wani mra ho so ha Messi and niama tonton do be koda jemu anase do koda nkom wo tie mi ane ya bo wasu swimming pool mu a okay eja tade na wo ko go wan kasa no ya bo tade mu dada tu ko ni jem ya do ko nu nsuom 3 eja woba hunkrukru dream watwam ha woni nam Jamaica nwura mo ba bi na wasu bo mo ntia sa wo obi ti ejoba no hunkrukru no so no do obie no ko nu nsuom 3 we onko hwehwem message da ye teachings oh yes but me bese mo wani ba ho so and from which didn't can cham say heaven ye bia get no dia ma tie be ko babu num okay woni ko prepare niama bebra obeja so dia gidi pankwa and wa prepare niama bebra obeja so abu nipa atan na atan won ne fana position is okoda agem so be ko dankwam ana be ko da agem ana so odwene ho ne etukan Matthew yanko John chapter 5 verses number 39 John chapter 5 verse 39 Bible say men ka say etifia sam no o se de an apam dada adanse o se apam dada na danse o se mo twetwa kyoro sam no Bible say men omi anyen mo twetwa kyoro sam no hallelujah amen o se an hwe dan kyoro sam no if the say mo so mo dan kwa wo yesu se dan kwa na num ne ebenya dan every trim ne Bible no be kan yo na nkyiremu no ani asam no yeah wo be kan na nkyiremu no ani asam no wati oba kan na nkyiremu ani asam no yes oba de amfa ne sankan amen obu an apostle and quotations le siri nyana fa mame osofo o di quotation no but wo kokan yo na nkyiremu no wo be kyiremu san nkyiremu ni asam no eti Bible si yanhwe apam da o se dan apam dada danse apam dada danse mo twetwa kyoro sam no yanhwe kyoro sam efisa mo susu say efisa no mu ne susu say ye benya dan kwa wo benya dan kwa ni daily guide dabi any daily graphic dabi any times dabi any show base dabi any PMP dabi dan kwa e wo kyoro kronkron we mu yes eti sa wo si wo mfa dan kwa sam ni nya dwuma obeton kwa twene na ne wadomre na ne nkwa gye da wa bra ba no wonya mesoma wo so ne he na de wo kɔ me see that ben na be jam makeups that ben na be jam puskal nke
ama wa vim boot she wo be she legacy akosi da ban e de wo kwa he mo ni mra won so na jabi wo baby me na mka kira wo papa no ye bi pen yo e tenye ye pen so na mo di adom be se na se Dabi. Mon fan send us some. I don't want Tiasia, Pepe Babu. Yes. No one yan some phone. I'm catching a manua. Or when you have been no put down panel. Naso for penny Persica, Shannon Qua. Ampa. Prison member Benya Danqua. Oh, pre. So Benya Danqua. Dancer, Ubenya, who power who one in Sabutinu. Who pass or Bob Remy or Pet. Now the ODA. just like that. That's why I just have one call. 2 years quadragem. No, no, so quadragem. But for the second, Bible will cancel the Oh, yes. Bible is a panda dance here. Yes. And you are one. And yes, say ye be a pain. No one see that back. Yes. So the man go on as what they are by them. Yan ya toso mi ansa. Yes. Tienko babunum. Nyenko Isaiah chapter 42 verse number 9. Isaiah chapter 42. Bible say bien. Verse number 9. O say bien. I can't get Was ya Canadian? She abam. She ayen. Abam. And on my foot from the match. And you move from the me ba chira wo. Enye fi free. Na de me be kan nyem fi free. Me ma wate. Na me di kam what ye pen so de e ba yen so. Yes. Na dunu wa kan sa apostle kwad maka wa sama ye dan. Chira. But me first so do get kakra mra ye go Genesis. Okay. Chapter 1924. Genesis chapter 19 verse 24. What's the Was the ready to soften you Jeffrey me pa cho asma me ka me ye printing press. Debbie. Me na me sure Bible. Bible si wo toy wo twedam pon Nyankopon. or to soften you Sophie eni oja. Every suru. Egu so no ni komra so. Pen wa to Japan. Enye ye di so be ka se je bia ma. So do for de no mo yo ye. Ni ye di body chair wom. Ye di body chair so do man gomora. Oh yes, of course. When a trip okay so them time. Omo dia ni sa gay no mo ye ye. Lesbian. No mo ye lesbian gay no mo yo ye. And then lesbian mo yo mo gay no so mo ye. O man ship okay, o man twe. Yeah. What does here? And then you deep body chair wom. So them for mo ye sakawa. Debbie. Ha? Omo twi guru. Debbie. Omo no tremo. Debbie. Ye deep body chair mo dia mo sima dia adom ya de ba gemo. Woni mra wo so. Yes. No ade nya sharp. Yes. Nya sa wo be do dot konkwa. Da be tomu pofri wo ju wan yo. Yes. My brother. Bible ni be ke janu asama kira wo. Yes. Me ni tron konkwa ba mo hu dia da yanim. Would you wodi and your tem war? Yes. So would you wodi dia atem war? Yes. As the make us much now. Bible so wo be ban satem wa dan. Abba. Tell me why? Hebrews 9 verses number 25. Hebrews chapter 9. What's it bien? Verse number 27. 27. What I said ye da mo nipa. Was it down my Onipa. said ye down mo nipa. So be wo preko. So be wo dan. Preko. So nipa be wo dan. Preko. Wo nipa be wo preko. Na enu akiri no. Atemu. And you are one the wajedi. Yes. Who are do me. Very good. Who come was here very good. It means one pabawu. And your time was here then. And your time was here and you did too much the lake of fire here then. Go another who. And maybe not down. Sister. Danger baby. Yes. Everlasting fire. Yes. When the Bible catch now, make them slow. Make them see me here then. Slow because petrol jamming to me them. Petrol just shitty parent. Had your attention here. And I mean to me koda sabi gas jamming so. What did they make catch now? And I mean say to me koda friends I don't go jam. What did they make challenge? Eti ja. They huna sasi sui. Aye we asi ja. Enu nya temu de ja. Enu poni pa eto mu ana. Just say nipa ye mobo. Ade fan wa shi wan kasa kwanye. Washo awuro enya du ketwa nature ekita kontani sanya ma mienu we nyina kita wuro body for sankan amen on woni swenteo bibi chichew yes atemu bi obabi yes ati woni mra wo so yes na ni wado mre you can't dress anyhow but look at the way you dress ababawa look at the places you move about baby Christ woni kwasi in the name of Jesus me ko ta de funa mo hyehyɛ but besia wo de wa check ho hwe wo down enyi ahyew awso akoto and one now just say that what said here football I don't really just say oh now tell we dey route now they saying so for you watum or so for you watum me say di be ko okoka no Luke chapter 17:26 okay Luke chapter 17 aye verse number 26
Ose no one lot na ho fato. Ose no one any lot na ho dan. Enfato ho. No one any lot na ho dan. Enfato ho. Enfato ko. Said ye no one nanimu no. Ose said ye wo no one nanimu no. Sa na be ye onipa ba na. Sa na be o yensu ye brei mo nipa ba ya gin kwame se ye nanum. Ena ne mo didi. Ose no one time said ye didi ne o so didi. One mo. No wa shega foforo inside. Na so what zip na so uko uda. Na be hu said ye tem. We ya make kan wasemi. Ukoye sa de we ya. Onua ubewu. But atemu dia eja na eba na esin sa de ya mesi fa yi. Na ukoda we me everlasting. Then how? If you sit down here now, we are secretly trying to Jessica. Sikano Wanyano, Ubin Fiana, make Kapuna Zani Mizayama. Amen. Fire Jill promise you so bribi. That's one sign that I enter. Sakamajo da. Say Johnny Badum. I do the Yakasia. If you saw a man by free Syria Sifitia Sieba. Ebi se sabere no so. Ebi mada. De ebi mada. Nanso ebi mada ne beba. Ebi mada ne beye de. Ebeba. Sodom ye or person what say no one suire aye small. Sodom and Gomorrah aye small. And you may be what ye who be aye small. There ban ye final judgment. Obejene manya frim. No obejene manya frim. Obiara obe hu say na edano obi obenya nkwa onkoda sa da ejene no. Obi obe hu say aye nkrofo ye be hu say. Watwe won din. Ya twe won din. E wa homa num. San nkrofo no nkokwa wa feli. Subani ya bokra ne di nyabon fefere kwa no osofo na feli feli atomo atwene dada na wonu wade da no mo amade down e form edotie bebrebe nyane onkwa heaven omo ma wunyina no omo nyankwa no bebrebe nyane ebi e wo paradise ombe nyane fi paradise abesi akodan dankam me na me sure dankwa me ye printing press bible kasa kire wo ebi ne makwa ahoradiem wo msu awu ye nsu bebrebe kwan fa ahoradiem any da ahiyem everlasting dajo what the jam need 70 years now body for sanka what you body you go be one day so jadi nanim no shia jadi nanim ashia de ehum atu ata no shia ehum di nanim what say to dey be a president wo ko ba bia na moto di nanim but ship papa no bible so body the creator so ba de nanim ba no ehum atu ata no shia aya ko gina no ehum na ba obefra so fo ba na kasa ba na kasa le peje no tokios na deba yes ehum from an peje no tokios na deba na peje container na deba bola chins nyama no na chi bola ka no na yi bola no ba je wi o me bobo amen ana nemu wiem na ba ehum da dinanim kababu num obefra osoro aba obefra osoro abofo dachi ene asase sofo hey so be buni ma yetan so be bu yasi atan mo mpo ma hotefo no ma me nipa dani duwa ofrasi edai et on person be say wiase wo bla omo abo na hotefo ano nti ofrasi abo na ma no oba de na ngo sama so omo ne so ntaw omo ne so ntaw ansa na si yes. Yes. Matthew 24. To Matthew 24. Verse 31. Verse 31. What's it? And then obasman abafo. Was it dan obasman abafo? Ama wodi tutubentu eni. Eswaba. Na obeboabo wona we yi won no. Obeboabo won yi won no. Efi wiase mframa nan no. Wiase mframa nan. Yes. It before obesi fam no. Na ne metuko. It won kasa wo fi a check ho. Wi dia ye otubetu. Dia shawa ye unti ababa obetu. Young gent na yase kan say dwi no punto ene e kan dwi no punto ene adwama ni say pacha na mugugu aso dem na kwasie gugu aso dem hye transses ma besia atwehwa bom afurum na to pipu na mbi mu to pipu agum se banche de hye boto so for yiri mu hwata de hye wo gu na me so ni so for nu gu ani ma se ba ma so ntimi nchake wo yere ntimi mo jaw no mo shelter de fun mo de behave na ko wo di be ko jem I'm telling you yes. ye jew ye be ja shawoni no yes cuz shawoni na bra bona obo ne bi na obo yes osana mo di nyame amagine die na mo di kam sa mo kwa heaven nyakopon untro my brother my sister untro am sne wie yo my brother wo pass ma untro ma sa no nchese wo ai syllabus no dosu subject no dosu teacher ko wie mate wo japa ni ba kwase antonyo mfrao
Obadi for the second. Amen. The 12 minute can you contact na ebedere ko dura sama no ase e cha no be so no ebedere fi asase so akoduri asa na mena beda ho tu ahwe TV ni so asemo I know you say eja na be to eja we bi eja ya abodishi eja no e ba no anu odene jana no odene the lake of fire, are you ready? Nani wa do mene no kwa jeda obade for the second de ni pe kwa demo no de ni pe kwa demo na wiase beso wiase ankasa beso wiase beso nani wa do mre nipa be hyew wasasi so nipa be hyew wasasi so obebo na wa frɛ na wa yiri obebo na wa frɛ na wa yiri dewo misi obebo na wa frɛ na wa yiri dewo obebo na wa frɛ na wa yiri dewo misi pa ba she daje ni awie ya wo so be so je le fi asase so akoduru asaba yes no be share asase ni no ba ye share asase ni no ba ye na de oja to pipo nyina so oja beto bi wo bi popa e de na bi po sa de ye dua bi po ye dua wo se bo bi po edere no ba bo hye nkomo to se e wo mo obeyi sansa ncheni bia e den yes bi den se volcano se den volcano one apai wo bi po bi na blast na be po na blast ni nyina ye lesson na onyankopɔ de medi pa se wani afram wani so ntew yes so wo da wo nyamisumu amani sinya dan entew some people think something nyankopɔ de wi na just why escape wo boa kaniaka nani wa do mene no kwaje da se sa wa je repent yes so ade be hyenye me bebre yes wo hye bi po wiase nyina be yekumo wiase nyina be yekumo wiase nyina be yekumo wo se eda no na boaboa musuo nyina no boaboa musuo nyina no kunipa so musuo be gina to anya yechi echoda kese de tie eno ko enye jawo na udwent etwetwon na ho twetwon wona jam wonum ato imo odiani bia ntimi ni enye jam na da mbese ni chill say nipa ye very weak but nipa nim nipa mo bo nipa nim wani koko mana shoda nyezo wanti e boy why bida e wanu munko a wotonka ho wanu munko me se wotonya dan nka ho adiana ohwegu wanu na hye wanu a we da pugu ya no me se wanu munko na ate yes wotonka ho me se trase bunko ta no oba eja so pen ene kai say we are we e ni peja yemfa yanso na temuda eti mwadwe mra ho so yes me no kasa I'm talking about the lake of fire ojatade wadwe no se onipa e wo ba bi ko anipa ko da se eje no nana ho na mi huni anka banyansa fo nka bi da le bia na pie la show woni mra wo so na prepare ho yie emfie kakra no a ye kura mu ha no nyankopɔ di niam mi na hini yen it will kind ye ko Philip chapter 1 verse 21 Philip 1 verse 21 o se benga say na me de o se Philip na kasa no ye Paul na kasa na mutie Paul se o kai me de Paul se be de masia mete no ene Kristo otima Kristo wo ye memfa so owo ye nemfa so na se ohunam asetire nko eno ohunam asetire ma ye wo mi ena menye adwuma no aba ena se ye betini asesa ne yetinya pidi enya dankwa ena na menim emudi a memfa ena kase se nke wiase ene dankwa ohun de omfa na mehi enoma mienu ntam nje se nipa ye tia asase so ye kwa sore no ye hini niam mienu ntam wiase de ena dankwa emudi na opre ye hini niam mienu ntam pe na me pese eti posi o tense no asase de no
ɛyɛ ahia ɛna me prince be just as the na metu ha na me Kristo akotena tu ni Kristo akotena ɛno mom na yɛ papa ɛno mom na yɛ papa ɛno mom na yɛ papa what ɛno mom na yɛ papa yes mom prince me nya dan kwani awie yɛ yɛmfie na papa dia test yɛn ɛmfie ni odiama yɛn ɔse papa no wɔ baabi eti ha no why transit ha eti kakra ne kura wo no fa pre sabrabɔ no hɛde sɛ deɛ teɛ ana ho so nkoso mani nka obi akoma so oyi wa firim de bi nkoso te jana ye ka wasam no moni mra so o kan no ne mo am wachichi mo am mansai ko bia obi atwa no so bia ba fia wotim wo muntie de mayo muntie de onyankopon so obeyo na mo am ben na mo so amu ba mi amu tie mi no wachi nyankopon die mo hwe na mo hunu mama ne ye na mo so muntie na mo hwe dai mama ne ye mo hwe nyankopon ma ne ye zion ne bonyafo Ghana fo e muntie mo ho popo hwe wo so unsura ene ma ho popo ehunka ebufo wo so onyahufu a me hunka wo ye mo han na obetra wo ya ehye be tira ta janum bi ni ho ye mo wan obi ni ho han na obetra tra ada ejadum why men di jawanum men jawanum hwe men jawanum dabi na nuri tira ye sa no yes bon sambo suro bra sister bra kan quotation on ten year bi wase Ghana for mo am wachirichiri mo mo chichi muntie de mayo mo je di mo mo ndi niye muntie de mayo muntie di nyankopon so obeye na mo am ben mo so amaje di na mo peda nkwa no mo hunu mama ne ye hunu di nyankopon obeyo zion ne bonyafo hwe Ghana for mo ho popo hwe ma ho popo ehunka ebufo do so onye hu for no me hu nka no ye mo han na obetra oja ehye ade ye James ok jai and to untra ewiase sanum membrage kra memo bisu fawja ejani ni eva ngoro topre eva to chacha de bi unu kura na dinu kwa nachi mo bi na down say obetiri yaw no ate wo yaw obetiri pain no ate pain fight your own fight bible say why the betinya oni pakunu mpega ne nsa bi ni ho eja besie ba o ka ba wo si fanka prechichira bra yes o dura fabra ebeje wonsam ejanim wase ma ho so na so regina 47 Isaiah ko sorry gina wase danidu wa wadi aduro sorry gina wa wadi aduro sorry gina wa ben sorry gina konfo sorry gina malam sorry gina na fa un kabre chechire na wa so your court danidu fa un kabre chechire ene un tafia ye do no tafua ye wonno no kom awfu mo frase bre no awfu ma frase do to kom wajanum e bi betima ye bribi oluma so tudo bi osiri di papa o onu sa de nye wose be kom wajanum enu wa konfo mo ma kom wo e bre wajina to bi wo be wo ye den ye da wo be tipen dan no bo se bodi na ngasa be she first na bodi na yira won se mo ngasa jina abrabon to say Isaiah 47 Isaiah 47 verse 14 verse number 14 the Bible what's it say what's it ngade edano what's it dano obey set estretani dan nipa o wan wa start from ba na start twontom na so twontom a obodi ni be say den estretani hey yango pa den papa me fa body say yango e oso mo wadwan yes you say yes one pa wa wo okwan say na you say yes you say adane maba nsuo bi enu osin pa be dan say esra den adwan at once no nipa dry yes why me say hey olu yesra wapa atiase fo nyankopon o ma hwa o ma nu om ho ni mo bo na pom bi ade fa so e benya dan kwa no fa yen fa so amen enkofo debi omudi obu a wani bi obi so di den so asaka na gere yeah wiase ni bi pa bi ade mayen tabia temi na mini matiefo yes yesraw ya gitum se udi bi be wiase ba na de tempa de no aduane de empu ntimi ntram emfie mienu emfie miensa sa se just shini papo kaka ya de ko to kolebu a hospital kesia edwane injection variant not down bucket ma e de bana gibia beneji nanim obi pia je se 1 year obi pia 6 months de jashono onejem no so da hospital keke kra no na ho ye den etiti no oti pain e jana shele wie na won na jem no
what hey na ukota gem everlasting that gem ye Obese sre dwane Bibles ana me kana me ye ma hye wo se just oh yes o banana ni pastor one day no awia be bo ba akopɛ no nipa be dwan was started twentwom waso yi aye bare na hu aye poli no anu aye pipipi set board for to so jano anu aye pipipi ye wo dwan pra kopɛ na oja be hye na owura gem se kimwa no aso na wori tumi nji won kra fi jamframa nsam owura de hu yemo oso no ni pantime nyene kra e fi jamframa nsam fi jamframa nsam na enye nsrama wo di hwehwe won ho se jame nyansrama wo di hwehwe won di hwehwe ye ho ana so ja ana eja na wotena ho ye tra ho oboa bibi ho ha wose na wose enye nsrama wo di hwehwe won ho enye nsrama ye tra ho de ana se ja oja wotena ho to ye tra ho to yes ye tra ho to what you say yes eja ye tra ho to ne say yes awoba ni asoja ni yes ye to den ye to ja awo no but no bia de ntoma kuru ne etitija no yes ye to ja titwi ne mu dopa wuti ameche wo o se atemu de ja ne nya eja ye di hwehwe ye ho sa awo de mitimi koto ho ane eja ye tra ho to nye ja ye tra ho to yes nya sumoja o da bia o kwa dawo am dan kwa daja ni awie ye wo nku bisu wo dan kwa ni awie mu munyina mo ba Ghana munyina mo tra Holland munyina mo tra Germany munyina mo tra New York mo tra US munyina mo tra Canada munyina mo tra Italy munyina mo tra Spain utie bi sa abremu wo tra munyina mo tra Belgium munyina mo tra South Africa munyina mo tra Ghana munyina mo tra Nigeria na odofo wutie ni ade na ba akwati nya preda nkwa na ba akode the same country man went to be ampredeja tineke say 3 year prenen konkro run for your life yes run for your life Amos 74 senya kupon sie nie hwe Awurade Nyankopɔn Onyankopɔn ofre oja betwea so was you afraid then oja wo free jabe then ade abetwea so o de betwi ni paso na beshi ebrumba ya no obese den obeshi ebrumba ya no obe bie den ebunu enti eja ntram yisu the lake of fire enti obeyi bunu kese ato na ebunu ba ya no mu no oba beshi no di jani betum ebeshi asase no bi ebunu no so be shie fi asase ase mami cho secret na bia wonim secret no ye divide asama no to 2 parts your paradise and your hell tatini for nipa ni wu Nyankopɔn gusu eje ko tudo so nipa wu a edamas onipa so be preko no akira temu tie wu no de obesie ne bia no owu a ekojeje no opase a okɔ paradise ofeli a okɔ hell etatemu daja no asna beba no Bible say nipa mu atene for ne be sori akɔ to one day ye nenam yai o ha bet gigigigigigi ontimi nkario oni bibia aka kolona ibai ye ni say dabi ene ni na mu sa ye benya lockdown edin apiem de nye din ketwa lockdown apiem sanitizer so apiem ewom quarantine so apiem ewom thermometer so aba say din we mu nyina piepie sa na temu da no so be bibi be piepie um tintempana Bible say awufo ma ba kan be sori first omo sori pe omo ko na carbon for wasas na se paradise for nyina ko Peter onko heaven so for bia na da omu bia no awu ekosoro o kan ba pon Yesu nko no ko top onu nko no wawu ato atwa den akotop unima me ka kire yem ko to nche na tiase yem ko John 3 verse 13 verse 13 o se menka say no obi frosoro obi anu wa frosoro agede ofri soro sane ye anu wa wu no wa frosoro gede ofri soro sane ye free sane obewu ye no oni papa oni Kristo no ba oni Kristo no onu nkuto no watimi awu anyane a wakọ o awu nyina de o nyina o paradise Peter Matthew Abraham nyina o da ho Jeremia mtie so omkọ say ye time na se mimi mu ya min sign Abraham ho nkoda because owu ya che e say na kosi heaven first as na me ma besi akọ de to so mienu no na fe atene for wasasi so o wa na mu apa mienu se wa na we awu agura pa
na ɔko agye ma ɔregya na kasa pie firim kɔ epie firim na kɔ sɛ kin na atenefo a wɔakɔ de a aka bɔnefo wɔ hefa asase ase ana aka bɔnefo wɔ hefa asase so wonya ante de mekyɛ na sɛ nipa wodo mmiri na ɛkɔ no atenefo wɔ asase ase ɛkɔ atenefo wɔ asase so ɛkɔ eti wiase yɛ ni ti ni bia biom na kyɛ sɛ aka atenefo wɔ hefa aka bɔnefo wɔ hefa asase so anya bɔnefo wɔ hefa asase ase eti de nyakopɔ bɛyɛ ne sɛ ɛnsɛ ohihim asase no hwimi free abɔnefo na wɔ asase so ɔmo na ase no tam koto baby no mu eyi omu ekogu amananim no komu bom baako because atene for was asase no omu ni atene for was asase so no omu akoka bom baako exana te dia asa abone for was asase so anya abone for was asase omu se komu bom yom den baako nto kan asa 13 disibre enti ujira so a ene akonya mitisu ni uraba no se opanyin sori menyima konwa na me se mentia se obehwima free meto obetwime free meto me free obetwime free meto ntimi sori say ya say me ye me sori a me sori jira wana so ohwime free meto a ohwime free meto a pe meto babo fam etisi ye yi ekodwo we free mase a na se meto fam a asase a me jira so yi se yi free me na ase a ehe na meko muso a wutie me no asase a ujira so no se yi free na ase ehe na akọ ye twufu na ase a o kwa kan bani for wa asase ase eti fe na ba ya mna donko ta wia de wia si nyina eti wia si nyina no asase asefo omumu aso onya asase to yi firi wa na je se mato silver nim abrababa ne silver no matom te da de se ye si jaso a ase ya bechi koliko wom ya bechi banfo bisi wom ya bechi kakro ewom ya bechi kalawale ti na wia se bedane amna donko eti ye friend the lake of fire ojatade etafa akon emuvu nko ba bia na nipa ko tomtom eno no abeto janagum we piampoa epo agurade hu yembo ena ne wadom na no kwaje da me wa yam hihie kese de ma me don eti no body di asoma me we asoma me se me mfa mro Mark 9:49. Mark 9:49 ko tom se timwa wasi mi di jabe shedi panchene wodi jabe shedi panchene unim de enti osi wodi jabe shedi panchene tie babo mi di jabe shedi panchene dia wodi ja shedi panchene enche ye ni she ko bi no ba se de hwinim enche ya dan na sum ebi wo ho ni trim ebi wo ho ne ton ebi wo ni yam ebi wo ho etu wonsu koto janimu a odi jani be sha woncheme a o pa che se wonsu yam eja ya dan hwim eja ya dan wani as eja ya dan wasum eja ya dan wadrim eja ya dan utru eja ya dan ja yes na hala mo so wodi kwasa sam yes so mo so to yam de aso fun banu keke banu mo so dalo ba bon so ma Jesus baba so ma Yeshua Messiah yes o baba so ma Yahweh to yes o ba bi eja ni bi se o ba bi a ebi wo ho o da janu e do peso wo se de nipa be o jamu a o pa wo tie mi a ya me po preaching na fa sekan fa she jam twembe 10 minutes 15 minutes 20 minutes na yi be se sekan na e ko yes o de ja a she sekan na nchene nti wo sa ye ko sa no nipa so be she jam wo be bre na nso na nwui odofo hey ese wo sika chechire me wo da jam everlasting yes daja yes mato 13 Pian frim dabi no ahomejia dabia football ni pa bompo omo boy am half time yes omo bompo omo bajiska am half time se mon kwajima ho mekakra obi aginso no anum bi nakopon am half time bi am dabi se ye dajan madum pempenso obi a ye be pia frim kakra baji ya ho mekakra na asa pia kutu ye pia asa kutum bi enye sa na tie die jani ewe emobi na da ade ba kwa na de bia me preacher me kan say obi be ka che na je bia ni bia bia wo bra ja no ohunu da enti wo de tie mi ne abrabo ye boy de pray dan kwa no bo sa abrabo no onyankopɔ ba na so onhyi obi a onto bra ntwene dabi nem de very dangerous ne say obeti obi nkwasi asam ne nkyerɛkyerɛ bɔne say je bia ni ba bia na le teja ne be ba no
Sabe wo reverse bi enye ye o. Enye ye. Dabi. Enye ye. Dabi. Enye ye. Dabi. Enna me dia to me church members tirim. Yes. Me dia to me metrim. Yes. Maka kire me masa o kire bi me ntiase o mo bi na ada wo. Dabi. E me kan kire mo say homeda ni ho. Ye bedi homeda no. Ye bedi homeda no. E bi say ye jiri say homeda ye di no heaven. Ye bedi homeda no. Onyankopɔn ba no say homeda wa twam a me nto me nkwa ntwene. Dabi. E bi say ye di kwasi adaje wa ye di be. Na mo woka wadwen nye di nyame aka na woka no na mu bisa kwahye se oba no question wa fail you o reverse enye you chop kai bade mala fun amen wo me di hiri amen wo ni se ho me da ba kwadi bi wo soro yeah na wo twese de oka no a wo timi se papa no na me nka se mi nkyerɛ wo obeka se bi afa ho e wa Isaiah 66 verse 23 na ebeba se Osinani foforo da. Ene home dada. Osi ebeba se den. Osinani foforo da. Osinani foforo da. Ene home dada. Ene home dada. Ene honam nya ba be soro go manim. Ene heaven ho. Akre ba heaven nyina ba be kutol mai. Ewrade no ose. Ya we na ekasa no. No mbe fredi. Na ye di home da wiye wo soro wa. Ye di awiye no. Ya pon no. Ofe no be lift asase no. No dey ba down. No dey ba down. No dey ba down. No dey ba down. No odi be nja ne kakra sa be na asase nwe jada so na asase foforo no lift aba na se de ogina process na o hwefa mu na oluma be gina so no ne ye be gina so aka che se mo hwe genu hwedi pa o se mo me hwe nipa wo ma to me mna no o ma to den me mna osofo be gina osofo sa be na ogina hin eti wo sa asem nyankopɔ kan abekan mo me hwe nipa wa to me mna to me mna wo me hwe o ma fu da bi kwadwo gya ne yin wan wan ma ne bi ejimi dodo e bi ejimi dodo so for us mransem do nya dwuma na so wo ko heaven and wo se mo mra mesenye mo ko hwe nipa ato me mra wo ti asem na twam wo pe heaven nto wo nye beka sem wo ya kire mo mra na mo mehwe nipa o ma to me mra o ma to me mra mo he o ma funu mo mehwe den o ma funu mo mehwe nipa o ma to me mra mo mehwe nipa na o ma to me mra hey asem no mu do asem ba da bi Mom na mehwe nipa o ma to me mna to me mna no mo ma twa o ma funu mom na mehwe nipa ne den o ma funu abu mumwa endumuda edu ye sure say ehimfo ni nyankopɔ bɛka sa asem ya kyerɛ wo ɔbɛka kyerɛ wo edi mra so yes what nyamo ama pomra Dabi ɔsɛbɛ ukɔpɛ die wo du for say ehimfo no kasa ma kyerɛ wo na ɔsɛ ka kyerɛ sɛ umbedi homeda no ɛwɔ heaven hɔ no one free homeda ma pon no ɛna ɔde ɔmo ba sɛ mo hwɛ nipa ato me mra ɛna mɛyɛ mo kase ya na mɛyɛ mo na mutiri kwa sɛ mutimi di so nti mabedu ha mo ho nua nso mo gum ɔdɔfo asasem wei eyi kyerɛ yes ensi ɛma ne nto ɛma ne nto dabi ɛnto yɛ dabi na bɛyɛ yɛ sɛ preaching wei wate pɛn na bedu wɔn mo ne yɛ di diw na ɔda gyam na ɛhɔ no wɔne bɔ so wɔn sɛ oluma lifte na sɛ ai ti sɛ preaching maka yi apostle point maka yo yi ite na to me sabre no all verse bi enye yi dabi deje nye wiye ɛna nkwa mu ba yes deje nye wiye ɛna nkwa mu ba etu kai Malaki 4:1 yanko Malaki chapter 4 kwaso verse number 1 kwaso ɔse hwɛ ɔte hwɛ ɛda no reba ɔte dabi bo ɛbɛyɛ hwesaforo no da no ɛbɛyɛ hwesaforo no na hantamfo nyina ewiase bɛdɔ ye asem riba raba bo no mai wɔse na hantamfo nyina na da na hantamfo ani nyankopɔ ahyɛ dia ɛne obi odi abɔnefo sam ba wo mu di abɔnefo sam ɔmbɛyɛ nkyɛnkyɛma da nipa bɛyɛ nkyɛnkyɛma yɛka nkyɛnkyɛma wo nim nkyɛnkyɛma ka ago okulampe alacha oba go one time ɛda no bɛhye wɔn musi wa da no ɔse den ɛbɛhye wɔn ɛda no ɛgya na ɛbɛhye ni penti nipa bɛyɛ mɔbɔ asafo no ɔseɛ asafo twɛgya mpɔ yawe na ɛseɛ ɔnyɛ ɔmo hini wɔse ɔnyɛ nipa baako koraa ɛne ɔmo duban po nipa bɛgyina so ɔhwɛ odin sɛ wo abrabɔ funti bɛsen kɔ mo a musuo Awurade din no mo a musuo Awurade din no tiri ne wie bɛpia ma mo bɛhyira ma mana matumi atu akɔ heaven yɛfi sɛ ayɛre sɛ wɔne ntama yɛn se nyankopɔn sɛ asɛm na ɔka yi hallelujah amen asɛm na ɔka no ɛmu dɔ yes ɛda no onipa bɔne bɛyɛ dɛn dano nipa bɔne bɛyɛ dɛn ɛda no onipa bɔne bɛyɛ dɛn o ɛda no nipa bɔne dano mami ni wɔ
dano papa ni wo ampo dano beye den ya dano nipa boni beye den ya dano nipa boni beye den dano mami ni wo dano lawyer ni wo dano sikanye wo dano ahudie nye wo dano benu ho da Yesu beba no nipa boni beye den dano nipa boni dano mami ni wo dano papa ni wo dano sikanye wo dano lawyer ni wo dano ohini ni wo dano president ni wo dano minister ni wo dano assemblyman ni wo dano osofo ni wo dano prophet ni wo da Yesu beba no onipa boni beye den dano onipa boni beye den ehina be jasi wan roga yo Matthew 13 Matthew 13 verse 40 verse 40 say that said ye bobo wura no said ye bobo wura no nie do jase no nie di jase no sa na be ye wiase wie ye odi papa ne be so na bofo wakobobo sintidia wabo sintidua eno mo bi samone obepo mo ne afi ahini ne sam profo we mu nyina eren odom be go jam yes Ababode uko what is so the secret what done gentleman I want to sua bibi dia chef for say secret chese sunu nson gabi esunu chese suna chana mama what did the chase and na esu yesu nya smooth one yes chese kan papa gabi yes su usu a smooth but esu twide esu na asa ni su na sa won tichi no kan no quotation di kan kotu a chese danu be dan sa dan esre na su no why say samane no esu no why eti wose na se da wi nchewe no sa na usu unti ni su no kasa nya dan amma eti wose na we wose na de nanu atutu die me ma ne akọ ba wi ni gam nyina de nanu atutu obehi ni gam Sister, bra, Savania 2:1. Yes. Savania 2:1. Read the Bible for me. Savania chapter 2. Savania 2. Verse 1. Kwaso. Ose mun come home one. Eti wa mutie me na. Mun come home one mama nyina mutie me. Bra, fro nyonko bi. Fro nyonko bi. Fro nyonko bi. Se kwadwo. First time come fro kwa bra baboni. But nyama te no kura bi. Tie nya ne nyere kra ngwa. Kaba mu nyonko. Mun come home one. Come home one. Ane mun come home one. Amanya manu wasam. Nyabu pa mo amati asem no a mo pese mu dwane no. Mo prepare mo keka mo abua ni pamia nsa. O America o US o mo abua mo won ne betimi ato bi bia ba bi o bia. Mo ma sede ne mansa. Ma dia mi kai meto yansa. O si. Mo ma no meto yan. US for mo ho anu. Yes. Canada for mo ho anu. Yes. Germany for mo ho anu. Yes. Spain for mo ho anu. Yes. Hey, Italy for mo ho anu. Yes. Switzerland for mo ho anu. Obi try me try frɛ ufa wonjim mun kikai wati asam no but bia won tim kwachire eti mon kasa mo aboa mo ho ano yes o si ati ni fo mo aboa mo ho ano eti fi asam no tebabo o se mun sakira madwen na atamo ne ba sakira na chira tebo bi ba o yes eti wo bi bia na o tie mo wi ase fa na nyina wo krom bo aboa mo ho ni pa mienu enkase ye du o si wa o pe quality mo ye ni pe du a maso mo ye church mu a mo ye ni pe nu mo ye church mu a come home one. Ane mo come home one. Yo, mo come home one. Amanya mani nwade. Sa wo dia oga. What you di be dia brother ya. Na wo sra dia dia ni tie. Mo ma sade ne mansa. Ma dia mi kai ma toye ma ye koto jamu ansa wo. Eda ne basentata. Ya wu. Na mu wie mu ba no. Mo ma brade abufuo ja ne mansa. Abufuo da no ode be shiri pa ne nu ansa. Mo ma abufuo da ne ma so ansa. Da ne ma ya so ansa. Mo de hwe brade. Mo me yi so to dia boya wa. Ansa sosofo. Me nya no mo tie me na. Amu amu bra mo ho se nyina. Mo bra mo ho se uti so bra mo se my brother my sister. Enka wa ho. No nya ko pobe hu mo bonti na sabra yi. Wodi se pana je dai atoa. Aw matamo da. Se je ben na tego da ho nya dai enchro. Sam 11. Me come. Eh, me ko commercial break aba. Me ko commercial break aba. I will say to children, yeah, ready. Twedi ampo. Akane no na yene muano. Na wa shishe da so. Ene de wa sisa na fadie. Abun sama shekotu. The kingdom of God is at hand. Beware of
emphasis and I know 9. I give you for now. Oh no, when we were Yamia Quenwa. The woman. Ano kwese mo Isola do sudie Ensu Aji trosem Trosem ne betimi ama yati Nyami asipa Nyami ya kwenwa Ewompa Isola dosupa Ensu Echinye bieni mo Ampa Ensu Ejidifo Edo sunya sa serious. Odofo Psalm 11. Tie Bible. Psalm 11. Ko verse 6. Was it Obama Ojaframa? Wo Nyankopon so bema den Ojaframa. Edruaboniyefo. Ojanu sofe. Ojane sofe. Ene mframa edari. Ene mframa edari. Ene ya boniyefo kru wo mu chefa. Ene ya boniyefo kru wo mu chefa. Odi betua boniyefo ka. Yes. Ana afro mu trinini. Na so ukwakodem. Oh. Chacha boni bia wako wura munti. To kan Sephania 1 verse 17 to 18. 17. Ko what's your dano? What's it? Me hia nipa. What's it dan atemu do be hia nipa. Na wanante se onifrafo. Nipa be nante kese uda una ke. Basa jani ye namo. Ye namu. Muframa. Na rawu sam se jano. No social distance. There be. Because I see obi am abam obi. Oh yes. Obi si jam was a share me so na akono no way. Akono who I win since dua. Akono na way. Etuko. How na bo se fe wiasa blabon ye beboy. Mfa so obi ani so. Wiasa blabon ye beboy mfa so obi am so. Oba da so di na dajem. Wana ka cho satem da je be chem tu. Emeja na memeja. Baby. No di so odi sa distance be dia wo. What think cause sama wi am mfa mo we. Yeah. What people go jam. Me hia nipa. No we gay kwasia mo gay kwasia da mo ye mfa so bi am. Be meja wadi. Ne to pare pare fa bi. Fa. Me say akono betu afu ni paduam. Eti ne ene yakopon say nya self control. Na fa pray everlasting. Dance. Yes. We din kwasia asem da no. Oba pobo na ma say fe mundi wo jani. No be enya pa say to. Eti ye dajan o say ye be nante say endem say den enifrafo. Hwe woni na pa say to. Wa ahye apa say to. Unwo bi. Ye wa kasa o. Ye. Temudan. Onyankopon ni kuntwitwa no. Onyankopon se den. Ni nu kuntwitwa no. Kuntwitwa no. A odi be hia asase nyina. Konkoto. Ofa ni kuntwitwa. Wo be jire ni wo. Ni kuntwitwa. Jese wa mana twi ni nkunu. Nyeme bia mo yiye mo ntibie ni na hyade so. Mo ti Ghana de mo anu yi Nyankopon sam ano. So fo ade we wonnim, wonsua wonnim. Wona de o ti Ghana na de wonu yi ano. Ena wo so kan sa de na so me fo se yen hwe ni se ya wo ya boa me na mfa cho me di watampa wo ba yo sa de ba yo de wo ba yo sa nka so yi ano o so fo me de wo me se so wo ba yo sa de nka so yi ano na pot so nka santi bi bia na mo de ya no adan di madwin pot so nka santi bi bia na mo de ya no eto ni wakasa fa na nyeye onu obo wo wakasa fa na nyeye wo a wo wi ase da wo kasa fa na wo fie wadwuma mu a na obi ankasa biom wo a wo ni pampo wo wa kan yi wa no ase me ade na pese wo ni asanji wo yi ni pampo pese wo be ka wasem bi but wo di bi ye Nyankopon so for me say wo di bi ye Nyankopon wo di bi ye wo di bi ye no wo di bi ye Nyankopon am telling wo di bi ye no ye be frase ahwe bi pa wo di bi ye
Yankupon. And you are how we are. No more yasida. No more yasida. Debbie. Osman Tom. Munyanku Tom. Munyai. You go preach the word of God in Chanyama. Also for Kanukra. And man has sent that the phone. No moves at the way. No one ma baby as a pain. Obadiah Fanning was a mebus. Amen. Nanimutia life. Amen. Can quotation from Isaiah 29, verse 6. 29, Isaiah 29. Isaiah 29. Aye. Best masses. Verses. What's it as a Friday? As a Friday. Obama Bessinao. We are not Matthew chapter 18, verse 8. Okay. Paso. As a Friday, Bessinao. As a foreigner who passes best right. Or their planner. What their planner. As I was. As I was. JJ Cassia. Chinsian Flamma. Near Humwa. Or Jafframa. I see and what about Bessinao. And what deba. Matthew 18. Matthew 18. Second Peter chapter 3. Verse 3. Matthew chapter 18. Verse number 8. Nasa wonsa ana wonan tools into dia. Cha ti babu no. Ena otiase awemi. Sa wonsa ana wonan a tools into dia. Cha what you can on kase kotwa nan. Ade bi ebesi ukwan ama wontimi nto na monko heaven no. Yifiri wansa. Tu firi ho twene. Tu firi ho. Na eyema wo se na how. Adwaman na how. Kron na how. Ana unyam suma kwantuo na bibi adi wachim edi wede ncheche wom tu firi ho twene. Yifiri ho. Yeah. Yifiri ho twene. Yes. Emfachi uska. Na nna mana kajeje wo. Umom na control ade no. Yifu life. Yes. Kasa na menko. Na eyema wo se. Wodi nansini. Wodi enansini. Ana ensasini. Beko enkwam. Sini se. Wo ensamienu. Wodi full body no. Ana na mienu. Ana wodi na mienu. Na wodi betu ojam. Daojam. Oya no di daeja besos. Everlasting fire. Everlasting fire. And yes, sir. Everlasting fire. Can quotation mam na me hade boa. Second Peter chapter 3. Verse 3. Koso. A different sam. We are can first Thessalonians, second Thessalonians chapter 1 verses na me hade. A different sam no. Independent atemo no kokobo. Ni pa bia wo tie ni bia. Sabre wo wuti apostle ko na bia. Mumi enti atemo no kokobo mai we ye ne warning ne kokobo. Muhunu ye kan se. Muhunu de mi kan se. Ene di akire no mu. Afewdifo a monti ase. Eno ko social media. Enya nkofo bi o mi afewdifo. Omo di omakona chi. Omo nkase di omakona chi. Omo di fewdie ba be kase. Platform ade abet traffic social media say. Ne ba de bosha wo. He said there is no God. Ebi sa temu da so kra nya dey emma. If he say janu mo di da ye. Ebi kra timi start say free time nyankopɔ bɔ ade free soro ade bɔ mfiti ase be. Ade nyina tse se de tie free mfiti ase. Bibi enu ebesi. Yenya nkofo bi akeka sa asam no. Wano opaye no. Omo akeka sa asam we. Ehinta won se. Nyankopɔ twa di ampo ya we se ode ehinta won. E free tete no. Ono so sa kyerem se free tete no. Osoro ni asase. Osoro we ni asase. E free nsum ba ye. Free nsum ne betim. E fa nsum ne betim ho. Nsum ne betim ho. Onyankopɔ asam so na ho. Eyo kan se asase bra na asase ba ye no. Sa tekyerema ne ano na no de kan se ode be se wiase. San kofo we aso na nam. Kofo we mu bi so na tetebre no. Esu enam esu yiri wiase. Nyankopɔ yi kyerɛ se ode nso be se wiase. Kofo we mu bi kan tetebre no se bibie nsi na nso be se wom. Yes. No so ni asase ho bi. Ye nya san kofo no bibie atwam. Ama bi mu di san kofo na chi. Nso fa wom. Omo de nso ma so mu nso ma di nkwasi asam. Yes. Eti na wa hunu bi na wuti bi na nya wawa. Dabi. Etu osi bi nkan nya won tase osuru wei. Ani asase ho Ani asase wei ada hoi. Ode na sam na akra. Ode asia mo oja. Atemu. Ani ne pam mu yefo sa yeda. Eti tie toazo. Verse 8. Kristo dano. Adofo mu tie me. Mama de bia ku hintam. Mi kan hintam. Sada ku ye brade ne se frisiapem. Frisiapem se da ko. Ne se one day. Wonya ko poncha ne bosha ho. Se de bubu sa etara no. Sa temu da chenti bi ensi no. Na mom de onyo ko. Ama ne boju chara mo. Wa hwehwa ne se wa ma ne bo acha ma ye. On peso bi be yira. Peso ni pe bia ba yira. On peso bi yira ba sa chira. Na pre badan adwen sa chira mu. Brade da be sa do fo ba. Boya wa da be sa do fo ba. Erim no osuro de kuku be twama kro. Kuku be twama kro. Ewia mo fiti ade nyina ba hia sai. Nyina ba hia dai. Asai. Asasi ni mu nyina ba hia. Asasi ni mu nyina ba hia. 11. Verse 11. Ahosiesie. Muntios. It is the way mu nyina ba hia. It is the way mu nyina ba hia. E be say Holland be hia. Jamaica be hia. Oh yes. US be hia. Yes. Hey, me pacho Canada be hia. Me pacho Spain be hia. E be hia.
Belgium bɛyɛ dɛn France bɛyɛ dɛn Italy bɛyɛ dɛn Germany bɛyɛ dɛn UK bɛyɛ dɛn na sɛ wɔn mu nyina Ghana bɛyɛ dɛn Togo bɛyɛ dɛn na sɛ wɔn mu nyina bɛhyia enipa bɛ na ɛsɛ mo yɔ bɛn na wo a wotie me na sabre ɛma yɛ ɛsɛ wo yɔ ɛwɔ abrabɔ kunkun ɛno nyamesopam sɛ motwe na mawurade dade ba ɛno mu na ɔsoro bɛsɛ ɔgya sɛe wiemu mfitiade nyina nane ahye na sɛdeɛ ne bɔhyɛ teɛ no yɛn deɛ yɛtwa ɔsoro foforɔ ɛne asase foforɔ atene ne nti yɛbɛgya hama mo montra na ɛgya na ɛbɛta wiase ɛgya yɛfa the lake of fire. The lake of fire. Are you ready? Nano wadomre. Amen. Na me ko fa course kakra. Na ne me tam no, na bi me twadu ye ni so a. Entwa so ntam. Amen. Amen. He said the menya no, na me de age 1 hours. Na yo, oba de nhyran. Ketua bi anso a, wo bi afa dom na Tuesday, me nsan fa bi mra. Faboa. Wo bi a doni. Ya faboa. Me na mane ni 0242 32 71 72 0242 32 71 72. Kitu abi enso de wo don sam no de ma se na box na me bank obi so sponsor me me ko America me ko pa de la ho ye ni ase ye iska no ye ni sabri baby me de pimini tiemfa afelo hello Pacho mitio kasa Pacho, good evening e Pacho na mi biya ko de oba de nado yakopo sta kise kicho de mai me pa de ni jase so Yakupon unshiraw. Amen. Unshiraw abofu na. Yakupon unshiraw abofu na. We piala ne be piala diskamba. Yakupon unshiraw. Unshiraw uma moti unche kanda bo nyina. Ta, e fa pa ko si college fi ka fi suchu. Daddy, nsema wo kano. Na me yene me bia, ense tata. Ma tewu sema me kima fi shani me ni. Me record videos bia u be bia me record amebo. The person bisa say, the say my children go me phone so person me to me so I make video ya, the say baby mo. Asem ni makawi. Boni ni enfeni. Ni modi. Okay. Da me da se, yakupon shamba, eno manira, yakupon koso e ma ohode. E do sabe so biara e say you because mama you really know say you koso na you say ni ayira, I see what say no. Daddy, me see the boy sorry and never was on me. I my phone called Jason. I go for show. I'm more from Amen. What is it? Because the American cano. And yes, he says, see, I see. Fancy Katamuda ne Corona ne Baya. And Kayin and Nipeco. And get your moment 9. Kefin Yetram Busum 9. Everlasting. Now, I dear back where I say, if we are sick when we know, I dear, the Siena Dia Asa. Sisi na diache sisi na diasa na diache yan korea dem romance sisi na diasa sisi na diache sisi first no me na me kai manyini kakra first wo da utimi dwinso sorry dwinso by 3 times as na diache sisi wo da wo dwinso bio wo da dwinso bo wasa dia den ache adenti yan ko Romans 13:12 anadwo akonani mo sisi anadwo enam sa temu da na epentemti anadwo mu ko nanim adechia ben ana adechia so aben sisi enti mo yeji esumu nyuma no tu wo da sisi a na woni so atew but atemu da je wo ejani nya betowa santamo na chintamo dabi what the what is a one day ni mu wapa woni mu a oh aye punishment nti but wo pa bantam nti me pacho hello kasa good evening good evening udin ba bia kasa free FM Nicholas kasa fi adenta niti wadauma apostle nyangu pon shira wani okesi mo shira so asana wo kan ni mere ni ti ni be 1 month ni na mi asana o kan ne je masum da ya so ho ki tanki u kan na so da ho atemu da ye won ne ma ya wo kan ya no se na kan ne yampa an ka samri ani de mi se samri je uye po nya ku pon shira pa na on ma ahoji na faye ejuma pa me da sipa o shira so mami ko fodia fo o ma start ya sorry tie pon wo ko fodia na wo hwemia medical fodia elder naman des naman betu jama takradi fo ya ana wo apega so enian bi bo mo ano kumasi fo so munya botre feni egusu pe bia bia meshi anti usu nya bia frame ya kumasi fo do so nti ye pese o meshi o bia e ka no mo nko ti e bon paise bi nya be foforo hello yeah good evening
Apostle. Yes, sir. Me pacho apomi sifen. Oba de nadum me ho ye. Oh, ye dey wase. Wo asem no metie bi na since I started say wo ye we ni. Oh, kuse. Ajamo. Hello. Hello. Yeah, me pacho biti wada uma. Pacho kasa. Shalom. Yahweh, shalom. Baba yami sho pa. On shalom so mami. Chefe lockdown na me start to me tiu. Na no concept ni. Abua de nyango bo ho mu nka na. Ye nyina me ne me mabusi nyina. E decide say no ba ba tumpa. Amen. Then say ye me yami asma asede you no asma pa nti. Ye okay nyina e no kre. Yami sho. Onko so a mo pe je o fi adum kwa adum. Me ya so say wa so ri ba me ba so ko ni. Me mokra. I am pese. Adi mu dwane na obodi na ye. Nsengu ho a. Nsengu ho a ya le ka mo ntama fe. No, omo me di etingi sa na pakra. Oba. Eze oba eva do hu na ya japo ho na yi smige fe so. Adi mu dwane wasuma bro adu akwa we de udi apa udi de go face no. Yo, my friend never does. Hello. 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 Betuamka. Oh. So for me, my praise God. Amen. As someone now, okay, a ukutu wo chrote mo se asase so awrade be ye nima se na esre na obetuja na no kwase mi frame first na msomboso na me pese na ensedie ne niema kora de damensa na me dahwana jo sana me kunu se asase so niema nyina da ne sere ena Jeffrey soro na oto nyame to jati tensu na me nya ba bia memfa ena me kwosha amna bi nche na me tiam te awrade humbobo ba kunso na me nia babusia mu no ye asaman me kromu ya asaman agada busum bi o afani ga ono na ne mpesa ne kutwa me ne ba bi kutin chire mpapa no na me kai sa de we se ne mabusia mu nipa mi yoro plan na esom awrade na omotika certificate LT and omoto omo se frame kwakubra na sofo nyame akwa o matino kwakubra na me se me ko ha na asasi mu apa mi emi fetu na me half no ko na omo so half no ko na me na be to me no omo ntem sa ne ma nyina na o bible ya Lazarus mutikani ne awunyane no ede no na na Abraham de etinie ma hudo ko nyawrade na mkwa hudo so ne ma ekasa eti asamo awunyina so awukotu no awrade nka ho aka so awrade shira bebre edafi asaman kro be na afriso oh asaman de do so ndi ay roba de na se hello okay Revelation chapter 1 verse 7 yeah good evening Pacho mitunga. Me first phobia. Metio. Joyce, me first phobia. Joyce me joso. I didn't know mama registered no. Okay. Aha. Na everything they no one in else than you. I said phobia. Hey, Asemu. Yes, I was over my own. You became a good room. Amen. You said you must start to me straight. The giants of a woman, I'm at also. Amen. Bichia kufodia fo nyina.
Siano waka ni Bible. Meka mododo. Michia ko fodu afo nyina. Mate. Nai. Body shram. Bye. Oko fodu ya branch wo. Upon from ya me the elder na mabema. Hello? Hello. Yes, sir. Yanko pasu. Enkanzo. Apoto na ayi Bible ya talk we no be no minister na. Yes, wo. Enu abia o. Obi kra se odi bi ba breme yawada. Enti no obese ne dia na odi baba no na ye nkan. Enti me kan asante Bible enti no. Me so onto asante Bible mra. Di October ena me de ba mo no makenkan. Di biza ya aduma bia yawada no. Panya siedu. O say onti ase to no anka se koto Bible no. Na odi aba na topic dia me preach bia no. Me sa topic me nkotu fi ono ne Bible no ye nkan. Enti no ba de ya aduma yawada. Ye nkan ye de ye be kan opanya siedu de no. Yeah, make a Nabucco count. Amen. Find the Moja carpet, mother, Yaro, Namobi. Amen. I saw for a year. Nabucco, you will my now, one set, maybe I'm alone. Amen. The show, what am I walk out? Now, what you say? No, I thought for you, Dana, how we are. I said that you saw almost Dana, I didn't know that. Hey. Ya go pon kan. Me da wase no nkranchi oba de so nchira onyo akoma so ade ma. Amen. Yemfa be mi unipe ne fi yemfa falling kakra na. Hello, Mpacho, good evening. Ye bre na amade ma me no so. Hello, Mpacho, good evening. Hello. Mpacho me temu kan. Good evening. Mpacho good evening. Mpacho me kasa si kasa ye from Imano. Mpacho me tiu. Nada Mpacho ma show. So right my show and very beginning like o say so too much family too much. Me una me so picking down and picking out the two them. I'm going to dream sure. If me share something out to I can also far. The parents in their fear pain and now preaching and gasano boss. Now go on shower boss. On shower. Now go on shower papa on your come to the amount. And me pacho me bisa wasemo we Elijah. What a Bible no we Malachi and Malachi. Genesis we Old Testament but that one. Or can say a remember monobesma Ezekiel for food everything. We will feed the nigga. I think was it Oscar Babas Maya? Minty was work. Elijah was now can. Elijah was Malachi chapter 4:5. Come on. Malachi 4:5. And yet, say me to the year, and I said, be a ben or red. Also, there. Meresumo Odifu Elia Abraham. Miss Modi for Elia Abraham. I said, I read that case. I said, that case, your number. I don't want to ask you. On only John the Baptist, young Trinity. Why? John the Baptist. Maintain no person watching us here. Hello, and me say bro. Yango. Bajo Gaza. Bajo. Good evening. Good evening. Bajo me from Yawati. Me friend fi Wija. Meet you. Na won sem no ama bofun kakra. Ye nyina ya bo me ameti yankasa no. Me nhyeda nye we na me tia no. Bibia me preacher fa the lake of fire ho bia no. Na nipa boga yemre. Ya me som no ya tutu na si. Na won sem na ma bofuma. De nipa timi reverse bibia wo. Di mo. Ya me sha se uguso Kenya ye Pacho, me ba kwa chiri ma jina person bisa. Se nipa iwu a okra no ene nipa dua ni nyina hell na se okra no wo be kwa ansana.
Mintia Sempesa Kauchi Mukaka. Onyankopon da Adam kwati aduabedi di da no kase body we. Da no odumi ni padua we. Ti ni padua we de yesie wu abeka menam. But okra no ena esane akọ face judgment. Nti ono na de obenya nkwa no ekọ paradise. De obeferi ni kọ hell. Ti ni padua ni yakase nti ukosie obenya dompe no. Tuka babro se wonam ni moja we. Entimi enkwa hiniam ti body adua we enkwa we mi okwa gba me gina yi meti ni padua we mu asa atade ehemi me tene me nsa yi wan sa atade na tene but me nya wura atade ni boka so ontene onyede ontene sa na me nso mi de me ye mi nsa sei no eye okra no ana ono atisa no ti so okra ni fini padua ni mu a ni padua no ka so mpagya ne sa ontimi mpagya anti ye ti ni padua nu to ka babo no a 2 Corinthians 5 verse 1. 2 Corinthians chapter 5 verse number 1. Also been saying, Yeti obade Nyankopon asem. Maunya. Was home from the pedua. Home from the pedua. Ni yeni say. Na me amitie me kam wanya wonti ase say. Ti yedwiri yan asase so ntoma dan ya. Say obe ka se gu ubono chase yedwiri wasase so ntoma dan. Ye benya efia. Efe na obe free ni pedua we na wakọ efia. Efiro Nyankopon. Efiro Nyankopon. Edan ya. One for insensi. Ya fansa we, emfa nsansi. Ahoda osoro. Ahoda osoro. If say yemu de. If say nipadua we mu de. Yesi apini. Yesi apini ya brewom ya no malaria dro ya no diabetes enum no ahodo bebre woni padua we mu. Ne ye ne agina say. Na me ametie yi mani agina say. Ye be hye afia. Me pre na me free nipadua we mu akwa afia bi a. Efiri osoro afo aso. Halle Onyankopon ashafo aso. Eno na se ye sha. Eno na se me bomodi na me bom bra yi na me nyadam pan ko wura mu a. Wori hu ya dejam. Eno ne ye hunu ya dejam. Ye hunu ya mane na danger ne do kodam a obi abokwatere kwa. Hello. Meton ka wada wuma. Hello, Daddy. Yami asu bien kan so kasa no fam kakra wada wuma. Ene de wa ka ya sem pa. Ene de wa tu ya fu pa. Ya bu point siraw. Onchira so. In pa ya me ba se ya me mu ayen. Na de biara da putu wa de mayen wa rade asem no. Yentimi enyina. Yentimi empa asem no nya adwuma. Yentimi so erade nkwa wieye. Bible say adwuma sini eni akatua. Amwayen na wa futu a wonam nyame asem so a wo de maye de biara da. Yentimi enye ho adwuma. Yen so erade nkwa wieye ni nta da nkwa ma. Ye wo ahenche ye bedi de ewo ahemem. Emi nyame sira wo pa. Oba de so nshira. Omma wa hode a de biara da. Obetimi di sa asem ya bra ye di se ye nti sa asem radio. Tibi tida bia me hwe wa. Ade kofini am ekumu. Ya yiro. Kofini am ekumu. Ya. Ye ni ba mu de mo bo homodin papa. Me denya bia di se Awurade nam so. Awurade nam so e chekere ye sa. Ama ye se ye hu ne kura kwan. Ya bi sira. Onye wakoma so ade ma. Omma wonyini che na de bia abra betre chere ye sa. Amen. Me na wasi. Oba de nsha bebre. Hello. Hello, Papa. Good evening. I'm Yasuji Enkan so. Oh, Papa, ene wasemi die. Abomi mwakasa. Oh, Ewadi hu ya mobo. Onji free. Kwa mboni nisu no fa yako kwa ntini nisu na asem na matiru. Mama mensa fuchese. Amen. Minim dia me ko. Ama ma yes minim me sufa o we na we sibi mechi me sufa. Alastin. Ewadi hu ya mo papa. Professor bi enye nye didi agrosa no. Unya wusu a wa wura wudi mu no ti di omu ye no abanfofo so mo twamada na bansa that unya wu pe you are going to face the judgment you are going to give account ko bu akonta no wi a na sa wo da wa twenja no Papa mi dia mi ya mi se mema na mefa na makat mu se mi nye piom na mi ti wa na mi ti wa se na makat mu se me twinu ho efu na da me ka pacho na wu ya nim de obenya pacho na mi shira onyo ke onshira so mama abeni na o fa asem ni bre amen Oba de nshira
na me ye pitch fa shawo we no e bi frame di matem bata e madwumenti na bi so frame su gu am so ye bi ma saka ma dwene hello ni mama se ni pa ni maji mi hu e bi di matem na bi pema sam sa na ye de be kwon sa hwe yes ye ba se ye be che crowd hello can Revelation 1:7 no Revelation chapter 1 verse 7 wasi aje nkwan nam wie mu ba hwe ona munkum riba eni wanyina be hu wasi eni wanyina be hu no eni wona owo no wona owo no na asase so musue nyina be bɔ no musue ni dan wasi na asase so musue nyina e be bɔ no hu abubuo obi ade ne sabe guriti na wiase nyina be so se buei oje for wan hello But good evening. Yeah, good evening. Pacho, shalom. Yeah, what shall we do? Maybe I can free. Pacho, Levi, Casasi, Abukuma. Okay. Pacho, sorry, no, then you have to see a baby. Pacho, you do Abukuma in your market one my vacancy at Chishawan. Mudu, Amazamonzo, Levi, our 7 day. O police station junction is so bien in your school. I saw them look at crackers. One name, baby, TV is who do I bet? And ya, how many mappers of what my Martin, Namisha, I'm not sure. Master, one out of my name, the crypto do first number quarter, sorry. Pepe asomni na ye mekwe na ye nipa na aso ode ana ye ntimi nchi ohun fi bonye ho papa ye da se na me hira o mo awode ene kwate na de bia fa wasam brain da se amen e do ba dia asem ne beba amen hello Tanya wofam hello Apostle. Yes, sir. Yeah, what from the Oba de na do me ho ye. Yes. And what you do about me? Hello, what do you mean? Ba jo da me tunka. You know what you do about me? Amen. But I think when you know I was incredible. And some say and it is for you and you and some I asked for no to say. Then a crime or bad ministry has some country, no more country there. And if I may ask in a question media, and to say now, maybe the question makes it. Now, when I say now, when I say now, the question makes it. Then I didn't encourage you. Now, that's it. The German is really big. Putting something that a bad thing, that a big the democracy. And then farmers. Yes, we have the baby. I mean, oh, shall I my way? When you are come so dear mouth. How? Hello. Shalom. Yahweh, shalom. Yeah, Apostle. And you made the Wakasa, Yankupin Shroud. Now, as I'm working in as often, the Hubby, Yanamiko, sorry, this I omega. You say maybe as I said, only one, the Apostle, as I may, or soon to mean the woman that said you would. With the do baby and to coin Abba in any year. The guy just have a colaya with Mamma Papa and Jay, the midnight. Of the Diana, woman that be Diana, Kai, Nana, and the son, Homeda. This is the Wudiana Makai said, no, Homeda, I have been. So Apostle Messi, and yeah, Yana, my Basan is you, which I also do an enemy. As soon as I am some men and Makojo and yeah, General Samus is also. Let me bring German chair. Because said I said the area snake on this area. I did chin them, I did Santa, I did chin that is also Medaya and Jadiashi. But a Janet dear, a do on more. When I a French, I didn't Santa, I did Chintam. Before 2 years, no, it was a yes. It did not because I don't know on Fanny Panya Hibio.
Edino echa. We open to maybe attentina or to train your maboso. Kekanya mabobom. Uka babo no cross when China no kura. Onya wona mientu. Ono aken to be 99 wa taso. I mean quotation Matthew 24 verses number 24 coming down. Read Matthew chapter 24. Verse number 20. Was it here? Was mom pay? Was your mom pay? We can't bread. You can't bread. Am I what that? Twaso. About Humeda. And now we hear Cassia. If you are Fitias, dear, Ebesin, Ebi Mada, and so be Madan, Ebeba. That's when China, no, dear Mayeno, when Chasua, Onya, one away you want to clear a clan in Sakaunti, Obe China, so. Teachers walk a candy of a woman tentum, Tit or Pia Bom. This all does see an adiachi. Adiachi is an adiasa. Sir, but they don't know what hell they are. Hello, hello, Apostle, and Chokula is the Diaconet dear. I'm saying, can I go? Is the put second in your check a creator your machine. Because Ubiqua the Monica can do. Says so now we find the Yuna to carry Mukula. I said, Bonia, you be Olipanya Kazi say Kenya. The dear Olipano said, you would have fear one. About this, Uncle Some some kind of brand. Amos chapter 4 verse 2. 4:12. Amos 4:12. About the inshallah baby. You that's bye. Amos 4:12. 4 verse number 12. Was it there? Was it enam say me you say it? Was enam say what did yes ade be ye yenti? Was it? What would you mean na? Siesie ho. Na ko hye Onyankopon. Na timi ko hye Onyankopon so bia ma nyense wo kodajam. Na ko hye wo hye Onyankopon. Ko hye Onyankopon no. Duani bre yenti. Siesie ho. Can we say ni bi say e cheche pa no betwe wo afrim wasakra wagere ba bia wotene nya dwane o se yenso ahom na hwe and tafa akonya nu wase na yenia mu mpo mu ye unbelievers ni say se nkrodo so ye trafa akonya dan anya nu ba ani ewiase for quotation no ya ewiase chapter 2 verses number 3 the quotation no se nkrodo ntini sana nkwagete one pre andhwam na trase e ba jewo nsam mi hu yanka banyansa fo nka bi ana munti ayo ye nyifa na akosere o owo faw unti quotation dina quotation makotu dadawo Hebrews chapter 7 Hebrews chapter 9 verses number 27 Hebrews chapter 9 verse number 27 what's it what's it na eda hoso odipa be wura woni bi agunura na temu aba because oni bibia obeye biom aye pens and pencils down pack your books forward pens and pencils down pack your books forward and one where we are and also the pabel and also the pabel prepon and what you know atem na di akire ti wenye wu pa what ubi bia your papa na pem obani apem e kwa calculation amount to fa wuti me na eti watebu da beto wa ke so wo fa wo woni da ba wo woni mi da wo ba wo tie the Bible can say me wo Job chapter 14 verses number 5 aka say bi akira Job chapter 14 go verse number 5 what's been say yeti obade Nyankopon basa wose wahye na to wose wonana woni ti asase su wahye to wa bosom dodo woni tirim bosom dodo abedi ade be ko wuo mu no e woni tirim e wo no twa dia mpo ye wo bo woni tirim twahye bia wo twahye bia to wonsane ho wonsa wo hye wo da fa foreign kakra bi na min twa so e be na so so masene e be me de pimini mini boafo bia me boafo na oba adi Nyankopon no no so yi wusa wo ba me boafo no fa me ho nhira no bi no mo no fa senka mu nhira no mo enti mfa nka me kitu bia nsa ye pon a 0242 32 71 72 betimi a 020 72 11 337 enegu o me de ba be gusu o me de gu mi di na se me na ma na o me de ba be gu mi di na se ti for mo fengo ma no mu se gu mi di na se mo fengo ti for mo nyin firi ona mo fa mi ha egu na gu mi di na se no wo Italy a na mes na gu ono o fa o betimi afre mon kaka mo ho an quotation mi kotu ye no mon kaka mo ho anu o na ye twen ye du 40 dabi ye free asia kakra nsan ye du sa kakra eye quality nya quantity Nyankopon so oboa ne ma no sana senka ne ye adwuma sese
nya de eba be dabi ye be jase be kus dabi ye nya kus nipa mienu miansa mo anu o munyane mprenye mo kra nkwa yemfa miensa bi apostle nyame asum de nkan One working camp for Pastor Chini, Pastor Mensa, but your friend Tairu, Free Libya. Our fam, da Metio, Quajisemia, at Timma Manage, a Bisu, Mamma, who am Mamma. And I say, I'm a boy, womb empty. The bomb person, Tumfon, Uncle Yahweh, obey ye for the Namo. Also, you must have eyed and a crowd to me, bomb person, Uncle Babu, an hour to me. Ejuma semu yi na mesumanya kakra de abeboa nyame ejuma na yeda aboafo so omoso wase e ma ode nsempa ye bre da nyina no e do mu nyina ase yankopon enhye omana amba bia mu yifre bia no ompese otumfo ya we onhye omana mo onhye so me no nyo akoma so ade ma Hello, good evening. So where the mesre me question nyame ni kredi fire no a topic about the lake of fire. Say topic no dia ya na mo fan 20 na de gina no. What the topic enti di waka no. Apostle Akubensini yawe enkoso nshira pa enemy mouth shots enyumbi. Nipa be na obeye enipa he na obefa. More sound in my Eda nyami be puwe Nipa e na ubefa Enipa be na ubeye Ari Hussein ebeba Eda nyami be puwe Inti oda senye Monshe muhuye Inti oda senye Monshe muhuye Niye yeno se ojina ho Onshenu yiye na wanshia Sio Niye yeno se ojina ho Onshenu yiye na wanshia Sio Yahweh nkosu nshira Uncle Bensini oba de nshira mi chia Germany fo nyina Heaven is my home. Heaven is my home. Heaven is my home. Pacho monhwe ne man mai mun se me de men kama nuntum Heaven is my home. I will go there. Yeah, Pacho mama yampon why yampon am say sound never me no mempe sound no yampon nobody nasi nobody nshira ye kwentu mun fancha me say antimi ampeke mo we why sira ma madawma mun fancha me na nobody adumo a Tuesday ye basamba so ma sene mi ntimi mla Tuesday em say ebre no ayebe ye nobody nasi ewo mpempenso a wodi abedrui ne dom na odi adom ye ma ene ato yen itumi abru tumi nyina so no na ma ne ato yan asomdwe mu ye de nasi e pam cho ma me fa me na ma ne ntudwa biom na obade ya adom a wo mu abia na odi aba beboa yen na yetimi aba e de sempa ne bia sa be so ye de masi me na ma ni 0242327172 ene gumi di na se no me na ma ni go no 0242327172 AMTN yeah with me afre pon so bet me afre ni atwetwe nkobo na 020 72 11 337 ene so betimi enso so am ye din nkobo wo so said ya niam ayenti no ye mompa ye pastor chei mompa ye niam pon why ajaba tampa wotumi botumi nyina so papa sadanka wodin ona motumi ne wonsna so am ye de nsempai papa abawiye ya bompa ye papa ba mo aso odwo papa ye sra wo se udim hye o mama ne da ya bompa se ensankyerane ni wasem pa na chi se de onyankopon waka no na se uboye ho ban na se ebanada ye sa be hia no asomdue mu a ya sa de ye do body na se
ewa baby awadi abedru esra motie fo mo mfa nche kakra ai na brepa mo niam betutu asomwie mu oba de nhyira mo nyina mame onye obi akoma so ade enye dai e man baby asempa na wura bia no oje yemra fiduem ho amen twedi ampo ye wa mani da so obra amen no medi hini wo fie sanse baby odi ade o cell phone sa ade o oni wa ya bra bo nyentimi mo bra de be ne yen tinka bra bonum ye be nyan kwama ye kra da bi oba de nhyira ye nyina onya akoma so ade me pasa mensa kasa yo na yen ntem yenko ya boso da si bebre o nem kwaji se modi abre adasa odo for se person ni eto na mo a friend number we WhatsApp founding any baby awo fa call WhatsApp number we 0244 183399 0244 183399 afi nsuman wo tema mo ahyiama ye wo ahyiama zenu ho na ihia obode ado mo Saturday be hia afi nsu kasoafo ni woni a wo dansuma na sifo nyina no yakopon ado mo a Saturday ye be bomodia aba be hia ye wo Central awushi anya market koforiduafo kofodia se wo kofodia wo pese woni etu anamon a bomodia se ye di kofodiafo number at screen so bomodia se wo be frɛ na we bombe chiro baby ya ihia e wo kofodia wo ensukwa na ye wo kofodia ensukwa ho ene ye wo a ihia libi ya we asafo di bomodia so be hwe chira kwan wo crime potem ha baby biara nso a ye branches no doso ay doso yi pa e do into fra na u ben baby a branch ni bi wa ye ma we hu ba mprempren de ihia ewo eye headquarters awoshi enya market eho ena ihia di bomodia se obehwe chira kwan mo wo kufudi obetnya friend number we shane so wo kufudi a friend number we 0241 944 534 0241 944 534 eho ena kufodia ihia obade onhira mo bebre emfama ye yedase obade nasi obade nhyira yenyina no nya akoma so ade man se na medika aka no opese baby awo no branch bi bra eba wa tumusi wo nyankopɔ se wie brem ye mo abo ye ho ano na sem no ye mfemfidi ye ho na me yenyini ho ye be na ye ho nkyere daache ti baby bia obiara opese branch ba o fremia ye nyina be kaya dwabum nye nko ye be fa so a ye be ba otwe dia mpo ya we ma no otumfo ye we enhyira ye awoni tumi ebru tumi nyina so no ka amen wo baby awo no amen enya homa ye nyina amen bye bye. Yo ebusiafo mide radio asumdwe eche obi biara esama obi biara akwaba ediba enkwanye sem dwumedie abribia apostle Okwajiman odi bre ye ewo 7 years